dak PDP nirjeng patrol lam long pini jasa met dak karbi kaca song komen dak mai padopon si along long la persona mai ke padopon nang ko ati ke lah lo BGR lapen long le philang karbi ang long ado long le philang ati sung puthang ba sila so kaca song ke ami mel de lah lo kasi radakar i papleng bom sarkar fan protang de kroi bom nang ko lapen radakar i akemang papleng ple sarkar protang de kroi kre nang lapen kroi krip ang theke chipek lain ke lage kildik hut helo la hello thila ke ningkan pho pen lage phong velo rara ri ding long ke bain ke laso a PGR alam ke laso sarkar tum dakla court case dolang pu amen pen si la pu kapaten ton loglo la pen stay order dolang pu pen dapaten ton piglo pen stay order pu tha ka bangke la so a tripartite amma along li tum hin pen me itum hin pen lampali dunlo nang tum ha Biswanath district long along ka pega dim long Biswanath bakmari polong hala dakta me don pharo fi so se aron re pen la so BGR polong long chirai thiblo la don pharo phiang bong pen stay order ke do tum don proxy kebranar keban dak do seta me hala dak la stay order la don proxy kebranar ke do tum han palom bong si hala ka pek tum han thali thailo asini tum mahin pulo nang tum dak bakmari long la puson claim thek pulo tang de kupia pot si non la so PGR lo sita me dak don suri ni le kaido to don suri isia tum le stay order chevan ber sita don suri isia ka pek tum dolang ante stay order ka betum hala tum ban thali non polam da peklang lo sita amut pelam no la so PGR alam no pulo tang te thang alam angkura be pin pen la ni thipo la so lam ke hanane bakmari ta ho long pekben pangbari la pen dake court case dodang son dolang ku pensi tumasi alam bang tip aching ki angkrak chelong le PGR alam bang la hello si raratum klar dak pe chining tung pulo tang te non amat asama sarkar la pen kar biang autonomous council tum PGR apu thak pulo tang te la hello election aprang bangke ke claim ji tum aning hang he la pen la court case do stay order do pen of tum kapaten to dasi la kai kang sai ning ke rara ri ding lo jeng school field long nang tum la so mai ki paman pon la so puthak kan buli khat la bang so mai lage karvi ka song lo ahok the pilam ke yasmet alam mang ke nilitum song lage longli pilang charai kom mai poke kan hin song lo kedam tang non udhot nilitum ako rat ame ki prang tu bange nilitum December 7 pen 21 rat amai pi paman polo rat amai pi ho itu hangar strike paman polo la bang so hangar strike paman polo nitum chuchi junje pen pa ni song polo la ben ge nitum han council pen formalities banglo nitum han chin jahan polo stamin alang nitum kopi pen ko son pen api bange suluk sudak atumon alang tu mithang jungjung pen si ani ke hang si suluk sudak atumon bang pajab ronglo alang tu la pendet pen si aku nitum han tripartite talk na hang thulo December 26 arni tripartite talk na thulo CMO office long hadak nang hang lo la pen si alang CMO office long chiparai lo nalitum akimang kopilo kursi nitum ayin pen demand charter place dun lo hala so demand charter lo nitum kiyong dam ke longle philang aputha longle philang je PGR VGR la pen ke PGR VGR lo la pen ke borlang fair long sur contribution long le hodak 3000 because la pen ke dak bukliye irrigation long la dak du la pen ke asom dak dak si alam the bangke bukajan along stame jadob rai grando haladak 300 because la thana pen town ana kalanglo la pen ke dudukulni khan busti la pen ke lahorian khutkuti la pen ke stan college along le antame encroacher do la haya demand charter si nili tumabang les dun lo haladak bang les dun de pen phi alang litum evection lo la dak volonkomaji irrigation department along le evection lo alang litum la dak evection si claim lo ladda bangke evection bangke kadu kawi bhan evection lablo nam ghor pen chenglok rongker hem pen chenglok masjid pen chenglok evection lo po bhis tame ining gang sabji to koladak nilitum arnam hem ke kadom kadi hem ke nitum arnam kadom kadi hem leki pugali po bhis tame illegal encroacher pro lake kadu kuwi ta laki equalo po masjid ladda bangke anam kadom hem ram hem kadom hem bangke longi long thomange pajok pong la choda kali kai eksun tang tin ma dopik lang amase second phase bangke
election pon po se alang tum chak lo alang tum ni tum ningang sam se teng ben tum February 2 ni tum rat amai pi paman pon lo rat amai pi paman pon lo nili tum hoda khiruni philang pi along I chap su top mang thailong se pu thot February 15 ni bangke tripartite talk na hang thulo Guwahati la so tripartite talk long ka chak mana teng bangke council bangke chak bangke second phase abangke dak bulong komaji irrigation long 7 days ang basi election ponang po basi tripartite talk long Himanto Biswa Sarma amithang si minus ta kachit talk pon lo tangte pinyani ta election pon pede laislo lapen ke VGR bangke case over there for 7 days ang bon notice pinoi posi pang dak mo lo lapen ke board and road conservation along leta case over there for 7 days ang bon notice pipono lapen ke Karbi Anglong an illegal encroacher along leki do an ke long truck si alis pilo jada broy pencheng lok lasi hai long le pajok ponang ji pusi ni tumang list pilo boy phisa me pini arni anta second phase election ji ke Halloween alam lo election masi claim le der lo patumi het jungjung lang Kiruni Girl High School along list me election notice PF pen haladak police army pencheng lok medical department pencheng lok hoda PhD department pencheng lok alang litum abang election ji phan chisik chadang elo po phisa me tuliram hang bang Pawan Kumar Roy Alam Karjumat election bang iwar phak nang kok lo election ya kong kala council to ya kong lo bang Himanto Biswa Sarma masi kipulo nililipson krole pukali Himanto Biswa Sarma si kipulo je police army ya bangke Girl High School on leke March 6 lo de kai election bangke police army ke mathanang ne pin lo pusi inje dak lo tang dai komalo ke jok chilang lake mabano koi pipo ke council ka chari tum hayong si akoi pipo pulo dang ma akoi pipo la suarat rasuarat aphan ilitum longle pilang ilitum bang parok ahomatum nanga chong thui ajok se pini hidipi dak merjeng pathuak klamalong tame ilitum awareness program bang paman ponang kok abangke lahelo athe pilam ke